man masikan po yung pamanuro, deni po kaya katamong kabalena, deboto kaya ni Kim Bacolor, Pampanga, at miyaliwa pang lugar, king mabilog alabod Kapampangan. Po may patinag in karalang paman ng palataya o in karalang devotion, at sula po Kenny at makisan metong po para king lanaval procession. Payong ampong kasalpantayanan. Apin din ni ring penyang gara ring memalin ni Bacolod king ura ng pong chup ning hangin, bang akabyusan ng prosesyon inyang Domingo, November 17. May daw ni kasabi na ni kapag masosyon king kaadwang dalan at lumpulot siya makafiestan at kapasalamatan king Indo at Reyna na ning balen in Nuestra Señora del Santísimo Rosario de la Naval. Bang may balaos naman ng banwa-banwaran tradisyon king pamagprosesyon, tigluban dalang supot ding malapatron daring adwang pulot metong abarangay ning balen. Kapanwalan daring mapilang mamanata, kasabi na ning pamamulos ning ura ning grasya narake na ni Ipang Mayupaya. Ang kainugod naman po yung Manupaya, mas kain naman po yung baryo may. Uli nanitang kaya kaming debosyon, lalong-lalo na kainin kaya kaming malasanto, makasadya kami, nanumaning datang, kasi king faith mi, nanumanita, mikabos kami. Masantigya po yung kahil, diyan pa punguran at so kami. At kanya, may libat kaya parulog. Ginuhid miya mo po, umuran, mamangin. Alapon, kwenta po kaya kami. Agpang muna man kang Bacolor Mayor Di Mandato, may bakit ng selebrasyon king matiber ang kasalpantayanan ding anak Bacolod. Yeah, balutaw ng resiliasyon ng tao Bacolod. At yung matiber kasalpantayanan tamo kayang Birhen Maria at kayang Apong Ginoo. Talagang matiber. Kita naman po, yung Lanaval de Bacolor for the whole week. Yung celebration, milyari yan, may sunduy at very successful. Yung prosesyon na bengi, agyang mauran po, may alaw siya at nakalang may pagprosesyon. We always pray for our God na sana naging safe ya yung buong Bacolod, yung probinsya Kapampangan at ating buong Pilipinas. Liana Canilaw, CLTV 36 News.